I Bagus Caratan. Pengawi Iwayan Yogi Aditya Urdahana. Penguacen Charma Citrawati. Musik ilustrasi oleh Windu Estianto. Keproduksi oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Kalih Tali Selikur. I Bagus Caratan. Tuah panak wong tani, ane megobe caratan. Ada tuturan satu anak mekurenan. Sewai-wai geginani tuah ngarap cari. Ia nongos di kubu ane tuduhan. Ane lo sedang beling gede mikenang ngelekadang. Lacur seken lacur. Ia ngelekadang panak megobe caratan. Caratane ento bisa ngomong cara anak muani. Munyene alus metate budi. Reramane sayang pesan tekenen ia. Lantas ia keadanin I Bagus Caratan. Sewai-wai I Bagus Caratan nulungin reramane megai dicari. Ia ngabeyeh ane seger anggon ineme teken reramane. Ia nyemak yeh di bulakan ane ada di tukat gede di samping cariki. Sedek dina anu I Bagus Caratan luas ketukade lakar ngalih yeh di bulakan. Kede tu, ieh tukade gede. Kerana baktene teken rerame, ia tu sing ngitungang ieh tukad ane gede ento. Tu sing kerasa, ieh tukade ngangsan ngedenang. Ia anyut di tukade ento. Ia ngelengi deh tulung. Reramane nyang jagim. Nanging lacur, ia subejoh anyudang belabar. I Bagus Caratan takut kerana di arepne ada gerobogan. Ditu ia ngacep nuna selamat ring ide betara. Rikalo ulung ke gerobogane, sakit ada empas ane nulungin ia. Empase ento tuah ane nguasayang tongose ditu. I empas mepece toye utama. Toye ane bisa dadi wisya miwah dadi tirta tambe. Pebesene apa ngemelah-melahang nganggon. Yening toye utama ento telah kerana tetujon jele sina I Bagus Caratan lakar mati. Nanging yen anggon meyatnya mepitulung teken anak liu ia lakar hidup lan bisa dadi manusia. Kecerita Jani di Kedatuan. Sang Prabu sedang sungsut kayun. Santukan Putri Nidani keengkebang oleh I raksasa. Raksasane ento nube yeh semer lan tukad ane ada ditu. Mawinan sami keramane pada gelem lan liu ane ngemasin mati. I Bagus Caratan nepuk unduk di kedatuane ento. Ia tengkejut kerana ada anak ane nyemak awak ni. Ento tuah prajurit ane mekita nginem yeh. Kerana caratane ento luwung, abane ke kedatuan. Neke di kedatuan ngenggalang ia ke tengah balai paruman. Ia matur ring Sang Prabu jagi mepitulung lakar nyegerang para kerama ani kena gerubuk. Sang Prabu, patih, miwah mantri sami tengkejut nyingakin ada caratan bisa ngomong. Sang Prabu ngicenin ia nambanin anak ani kena gerubuk. Ia subenawang pasti picantoyan utama ento lakar telah ditu lan lakar ngemasin mati. Nanging ia tu sing ngitungang unduki ento.
dikenahni tuah apang bisa mepitulung. Liu anak seger ulian I Bagus Caratan. Sang Prabu seneng raris malih nunas tulung nyelametang sang putri ane engke banget teken I raksasa. I Bagus Caratan sadio raris mejalan ke tongosne I raksasa di Goa Lumbang. Neket di Goa Lumbang I Bagus Caratan lan I raksasa mesiat. Ia nyemprotang toyo wisil ke awakne I raksasa. I raksasa gelalang geliling, aduh karena kena toyo wisil tur ngemasin mati. Karena pice toyo utamane subetelah I Bagus Caratan ngemasin mati. Sang putri sedih ngatonang unduki ento. Nanging ide tengkejut karena nyingakin awakne I Bagus Caratan ngendih pesu andus. Raris megentos rupa dadi manusia tur hidup malih. Sang putri bahagia tur presida kecunduk malih sareng ajin idane. Kedatuane presida mewali rahayu. Pemuputne I Bagus Caratan kesandingang teken sang putri miwah ke adegang ratu ring kedatuan punika. Piteket satwa irage dados jadme patut saling tulungin asih ring kauripan pekraman.